gayam na imbag nga oras yumanan nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni pagayam nato, saan naapod no anagan. Tintay ibasa ka ni drama ita, ngam sakbay na makablawa man pa dagiti sumaganad. Happy listening, kada Ma'am Maribik Kibael dita Singapore, Ma'am Jasmine Rivera, Ma'am Marita Kokyak ni Sir Alan Bartolome. Kastiman nga rod, tiko na ni pagayam nato. Dear Manang Bianang, sigod anasing petak. Ngam bayat ti panaglabas tel daw, kan gapu kadagiti may imatangak, nagbutengak, iso ano mabalin, jakon kayat tagbalin anasing pet. Katap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen, nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsakan para kadagiti kakaanak kakabagais. Nagsisingped nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpet kabagis. Ay, sa bagay matkit di agpaiso takunam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis, kumusta matin ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelaw. Ang mayat pa'y mait. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto ta dagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga raud ka ba guys? Ipagdalan. Adanin nato nga anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-lutaw iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Kada ko may bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangawawisan nyo kanyak. Abay. Di mo kaya makasirbat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ano pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan di mo mapadasan ti imnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga ron umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo kumapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen na di tatang mo akapsat ka. Na-enjoy na ti biyag dayjay. Tanapadas na kami nabisyaw. Ang musika, grabe mo ti kinasingpad na. Ang ngamin itden na nasaya dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y anak ang ipagdalain. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na! Mabiit ka, matay no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Taurayan niya't araramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay.
Ay na, naimbag ta nakita ka kabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano yung ospital. Ah, apay kanungay, nananaw. Ay na, nagmotoran na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano jay mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Jakam mo Ngam, atapon da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan day jay amaning. Dilagnak nakam. Nadisgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo. Kumusta kan, bayaw? Kunak numatay akong ipag. Imbag ta nakalasa takpay. Apay nga mina nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak, iti pa nagmotor ko. Talaga ki di disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ti numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, dadadaal na. Nawanan iti prenaw, iso na doong parak. Ay, Idyam nga minan ti agbartek, bayaw maneng. Di mo ko masayangan ti biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Agam ulitag, awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak kaw. Apay asino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na? Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senior na lang idinapan abulan. Huwag nga rin, nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Kanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabol lata. Ay talaga nasingpet day jay anak kaw. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan matpiman iti sakit nga isumet ti impatay na. Ay, urahin da nga rin ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalan. Ha? Ay sos, kaimimbag mo pala ang nabartek ka manan maneng. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya, bareng makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga, paret. Itulog na. Diyan mismo nga, Kimbala, iti nangirwar, iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den, taing ka maturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan, saan? Sana yun, ipag. Naibusin. Iso, mabalid manaw. Ay na, kabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo na kalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito'y barangay tayo, ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numot. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwa na Isu nga inak to bayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos! Mayat ka. Nang runa no mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak? Ay nasingput ka launay nataw.
Maditikas na. Apay, kayat mo ti matay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayo. Puro na sisingpay dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kawampay may. Kyle? Iso anarigrig at amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsingpay. Ta mabiit ka amatay nukas ta. Insan, anda ni Auntie Dalen. Ada mo insan? Apay? Anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamatay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga anda na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya saki mo insan? Anda kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Jak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko. Awam matyam mo kamadingay naramid ko iti padak katao. Ngam no apya na pasamak ti kastoy kanyak. Jak matukod da panunutan insan. Intaray da kanumanan di ospital di kasinsin mo anak kaw. Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasing putan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasing da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasi singputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasising pagka isuda mo ti matay. Ha? Isu ahuston sa mo, di ko na ni Uncle Manang. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran-ran nala siguro mata. Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na nga ibaga kanyak. Kita nyo ni Uncle Manang. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugador, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iswa, mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Patpatsam day jay nga uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Natay mo gaya maninsan mo a Georgia nataw. Ay, wangar dangkal. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi Mike, nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na napamanagnig na itanataw. Nasingpit man ang ginatay. Isosi ka, agpanunot ka, ta nasapa pa tiyamain. Agbalbaliw ka. Ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galaim. Di ka unay agbalin ang nasingpit. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita na. Namid adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, si bibiyaga lata. Ha? Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Idikwan, naggurigor. Pagamuam tanatayan. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit ag singsingpit na to. Agwul-wul kakiday. Ay, ano maminsan? Adamo agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patsen na kunak to umakag ka. Iso ano kayat mo nga umatindog ti biyag mo. Ay tuladen hap. Sumurot ka kanya. Tayo takidag hapi-hapay. Bay am nga ibagada barumbado ta. Tinapatag. Umatindog ti biyag ta kanakan.
Papanam katraben anak kau. Ay, kwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kalmanahing. Anya, ay, nay kita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga ulitag mau, ta isong-song na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak. Takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kau. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakan ta. Ay na. Hawanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwartakaw. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, ta inta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat ngarudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa ikidiag siya. Ah, pangalantang iti pagsat ta. Adda sukik apagi inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato, agreeing ka, aldawan. Uy, Nato, Apay ayan nanang. aldawan. Apay di ka mapanag trabaho itaya. Aglangan na, tanasakit tiulaw. Kung makatulturo nga. Ay na, kasano ayakit parbangon na idisimbang pet ka. Napnapanan yu ka ni uncle mo aya. Kaya ko pa'y timaturog nanang. Panawan da ditoy. Di kan simsimrek iti trabaho manak kaw. Kanayon kan amarabyan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingain. At danakam kaw. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men, ti kanayon akadwam, iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni angkal. Apay kaya iyo ay amatay kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukusta nga raw. Bay andak iti kaya kong aramidan. Bay anyo nga agbali na kabarumba daw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nato, agring ka. Nato! Bay ay angkal. Pumbangon ka dita, tada papananta. Naparte nga. Diyak makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananda. Sa Dina ko. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Yalang. Sumaruno agtawang kal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kamatan, kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Ken maysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mo dalin. Pagbali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den, di mo ammo ti lawlawatem manay. Inakaram iti bisyo ti anak kau. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya. Julay. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakusta. Ay. Naimbaglangan ta na parte ka. Idi kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan, dakon makaruan dito pagbaludan, karanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw, Ay. takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simburot ka nagiti kakadwag. Narigrigan gayam ti mabalaw ngam ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatong palbiag kao. Ay, jak kayat ditaw.
Pagpampanunutam tinapagtang niya angkel mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mo. Wala nang. Nakaamiris akaw. Kahit suray no tinungpal ko nagitimbagbagan niyang kalmanay. Tantani ako na isagmak gapo kang kwa na. Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Wala nang. Isojak kaya tintang bisyo. Agsubli manan iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Tinungpal ko nga rod ti karik, apan nagsingsingpet ko manan. Aklo na kanakula ti panunot ko, ngam na amiris kumatlang ti bidot ko, wano tinaramid ko asaan na nasayaat. Saan gayam at ipanagbalin na barumbado, timang patidog iti biyag, no di kat ti kanayo na panagyaman, kan panagkararag iti Diyos, kan ti panang disiplina iti bagi, kadag iti may papaunag at araon. Alakastan, ti pagayam mo, nato. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat nato. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti drama kan script, to'y pagayam yo JENA ALMOITE. Agyaman kami manan. God bless iti tunggal maysa.